My sister is wake up. My sister. Ayo. Kita mana? Ayo. Oh, naik tahu. Ayo. Ano ito nga? Limpyo sa ate? Taga sa ate? Ayo. Ayo. My sister. Hello. My sister. Good mama. Oh, okay. I'm wait, guys. I'm my sister, my mother. Hi.
Kay matog. Matog ko niya. Kapihan ko, ma'am. Kaya aron dili ko matog ani, ma'am. Kapihan tadi ha, ma'am. No, wala kay bata og ano pagod sila. Isa ka rin to. At isa kami ipakiyaw. Wala lang kay bata. Okay, pangguna niya mo palibot o duda niya. Okay, panin biya. Ate na ba ibot-ibot kanina? Pero bubantay sila ane. Dado na ko dito bantayan nila. Talaga po mga bata. Din galing pabantay nunoy kayo. Problema. Shush. Nga? Di na lang kita. Muamot lang tag na amutan. Di lang ta sa kay. Hado ta. Mas mamrihas ng dabe. Kasan mo ko tingkoon? Kuya, karon. Ngay kamar ko lesa sa bagay ko sila ha. Mama, ikaw. Medyo hati ka na ha. Oh. Ikaw saan eh? Dito na lang, ikaw na lang. Ikaw lang. Oy. Manam ko dito. Mama, story ah. Unsa naman hindi naman kita makita ani eh. So guys, for today video guys. So while I take care my baby, so this one I have to hang this one because I wash the clothes. So this one need to hang to making dry. So asam to? So this one I need to hang outside to make it dry. So, for today video guys, I will see. Bye-bye.